بابوی قند میخواه که آلمان بیاید. حجتای بابوی قند نمیگیره روی میکنه به یگان پول زیادی دادن خطونه در آلمان جای کار بیاید. حتی بابوی قند 30,000 سومون در گوان کردگی جاش ده قبولش میگیرن. جاش ده با 3,000 با 4,000 یورو 4-5,000 یورو ایل قند استانی برداره میگه که گوش که نبره بابوش. السلام علیکم خلق تاجیک، خوش آمدید به کانال خورشید آلمان. من مؤلف کانال خورشید امام علی. امروز میخواستم درباره دو موضوع صحبت کنم. یکی اومدن راههای اومدن به گرمانیا و دومین درباره میانراهایی که خون خلق خورده استن و آدما را گرین فرن فریب کرده استن و درباره ماشینیکایی که همون میانراهایی که میگن که ما شما در ویزای کاری گرمانیا میکنیم. در همین سه موضوع شد تا اون درباره سه موضوع گپ میزنیم. درباره همین سه موضوع میخواستم امروز کم ترک معلومات بدم. امروز درباره راههای آمدن به گرمانیا فقط کوتاهک من معلومات میتم که کدام راهها هسته و زیاترک درباره همون میانراههای پلخرا گپ میزنم و در ویدیو آینده به خواست خداوند اگر که خداوند خواسته باشه یک ویدیوی خوش رو اکک درباره راههای آمدن به گرمانیا و چقدر پول کار میکنی در با همون راهها میای در گرمانیا چقدر پول کار میکنی یک تا به یک تا درباره همون گپ میزنیم و همه معلومات را در شما عادی کردن میفهمونم که به یگان دیگه یگان سوال نمونه در شما. میریم سر میکنیم راههای آمدن به گرمانیا. راههای آمدن به گرمانیا ای هسته برای دخترکا. اولا سر میکنیم راههای اوپایر هسته. اوپایر یعنی چی؟ اوپایر یعنی که همون دخترکا میآیند در آلمان اویله های هستن که کودکای معده دارن. کودکای معده دارن و او کودکای معده را نگاهبین میکنن و او را در خانه خودشون همین دخترکایی که ای تاجیکستان میآیند در همون اویلای آلمانی اویلای نیمس میگیرن در خانه خودشون یک کامنا تعدل یا حجره عدل میتاشون در همونجا هم زندگی میکنن هم کودکا را نگاه میکنن و بعضن وقت کارهای خانه در مشغول میشوند. دویم راه هست ای راهی اف او یات. ای در ساحه خوجگیداری کار میکنه. بچه را فیراد میکنن. بچه های تاجیک فرق نداره بچه دخته هر فرق نداره در ای آلمان در نیم سودا فرق نداره بچه دخته فیراد میکنه. اینجا کاری بچگی و کاری دخترین نمیگن همه میکنن. دویم ای راهی اف او یاد. سوم راهی اف اس یاد. اف اس یاد به مانند اف او یاد هست. ای راهی در جایی که سوسیال در جایی که یعنی که آدمای بسیار هست در اونجا میرای کار میکنن در اونجا دعوت میکنن یعنی که در بین در خانه پیران سالو در جای خانه چی در چی داره صدیکو در کارون فیراد میکنن همجا در میان اف اس یاد میکنن. و چهارم سوم راه بود و چهارم راه ای بی اف دی به مانند همین اف اس یاد اف او یاد است. ای 27 ساله بالا قبول میکنن. ای 27 ساله آدمو بالا میتونن کدره مثال چی دا بی اف دی را ای 18 ساله بالا میتونی کدره و نه که این اف او یاد اف اس یاد تا 27 ساله را کده میتونی. ای 27 ساله بالا اجازت نیست. ای 27 ساله بالا الکی بی اف دی میکنی. این چهارم راه. پنجم راهش باشه بعد هسته که آدمایی که در تاجیکستان یگان اختصاص خوانده تمام کردگی معلوماتی پورا دامو اختصاص خودشان دارن و کار کردن میتونن و بالای این زبان آلمانی را میدونن. این شرط و مهمه برای شخصایی که با طریق همو اختصاص خودشان میه. این الکه شرط و ضروره که او زبان آلمانی را در درجه در سطح عالی باید بدونن. کیا میتونن کدام نمودی کارگرا میتونن اگر که اختصاص داشته باشن. تمامی نمودی آدمو مدبرات ها هستن او میتونن دیپلماشون انرکنونگ میگن یعنی که دیپلم تاجیکی را با نمیسی با آلمانی یعنی که ترجمه میکنن و برابر میکنن که هر دوشون برابر هستن با هاشون برابر میکنی و میای به یگان مشکلی کار میکنی وقتی که زبان آلمانی را خوب بدونی. با کدام سوها میتونن فرق نداره. دکترا هستن دکترایی که مدینیستو تمام کردگی میتونن با اویله که خوب با یک مبلغ خوب بیاین در آلمان کار کنن اگر که زبان آلمانی را بدونن. بعد هستن با برادرایی که چاروداری خوندگیان سلخوز خوندگیان او میتونن دیپلمشون میآین. هستن بچه‌ای که کار میکنن او میتونن بیاین دیپلمشون علیش کنن و دیپلم آلمانی نمیسی علیش کنن و بیاین روی اختصاص خودشون کار کنن. به یگان وقتی زیادی را از خود کردن با یک بار دیگه در آلمان خوندن به همو خوندن میتونن که بیاین
дайҷа бихонанд, вақте ки кор кунанд, вақте ки забона медонанд. мисол бо мегирем ки метавона ин бобои қанд метавона омада. ин бобои қанд 100% агар ҳози ҳамин забони олмонира, забони немсира ки медонист, агар ҳуҷҷати ҳамун асалпарварие ки мекардак, асалпарварӣ, моҳипарварие ки мекард, ҳамун ҳуҷҷатша дошта бошад, 100% бобои қанд метавона ки биёяд дар Германия бе ягон мушкилӣ кор кунад. бе ягон мушкилӣ метавона ҳамун дипломша дар Германия ба дипломи немсӣ тарҷума кунад ва биёяд ба ҳамун кор кунад. вақте ки забони немсира бидонад. Ба фикрем ки бобои қанд бе ягон проблема дар забони немсӣ чақчақ мекунад. баъдан бо ки ҳастай? Бо ҳастай киё ҳастанд? Бародарое ки мехоҳанд биёянд дар Олмон донишгоҳ бихонанд. бо ин роҳҳо ҳастай ӯ бародаро метавонанд Олмон биёянд, ӯ одам виза метаҳанд. Не ки ин яке аз роҳҳое ҳастае ки ай 100% максимум 5% бародарои мо ба ҳамун ихтисос меоянд, яъне ки хонданӣ меоянд. Чунки мо дар ин бора, дар ин масъала вақте ки донишҷӯ шида меоем, ба ин соҳа ки омадем, мо бояд пул расход кунем, на ин ки пул кор кунем. ва ин барои 99% мо ин чиз дар кор нестае, чунки мо пулкоркунӣ меем, на ин ки пултӣ иҷада биёем. вақте ки хонданӣ омадӣ, ту иҷа пули квартира метӣ, пули хӯрока метӣ, пули курс метӣ, пули ҳамаира метӣ, аллакай расходи моҳонат ай 2000 евро боло мешавад, ки ин тамоман мода дар кор нестае. ва фикр мекунем ки интереси нестае дар ягон кас. бо як роҳи дига ҳастае ки ин аллакай роҳ нестае, ин барои мошенникҳо, барои ҳамун миёнаравои шайтон аллакай як роҳи Германия овардан шидагии одаморо ки мегӯяд ки мо шуморо заводо мебарем, тон визаи коритон мегирем, мерем дар заводо кор мекунед, дар стройка кор мекунед, дар иҷо кор мекунед, дар сохтмоно кор мекунед. ин чиз вуҷуд надора бародаро, ҳамин чиз вуҷуд надора. вабше да ҳамин фикр дар ягон кас бовар накунед. шуморо бигӯянд ки мо шуморо Германия мебарем. роҳш ҳастай, нестай не, ҳастаю, не ки через Полша, через Литва меёранд то. ҳастай итари фирмо. итари фирмо ҳастаю, через Литва, мисол визаи Полшатон мекунанд, фирмои Полша дар Германия сохтмон гирифтагиянд. чӣ хеле ки тоҷикҳо дар Россия чӣ доранд? объект мегиранд, баъд якчанд коргаро дар таги дастшон мегиранд, мераванд ҳамун объектшона мезананд. ана ҳамин полякҳо дар Германия сохтмонҳоро мегиранд, заводоро мегиранд, мегӯянд ки мо группа меёрем, кор мекунем ва шуморо меёранд через визаи Полша. фикр накунед ки шуморо визаи Германия мекунанд. Не, через визаи Полша шуморо меёранд. Полша ёки Германиятон меёранд, ёки ай Тоҷикистон. вақте ки визаи Европаро ки ҷои шаки дошта бошӣ, любой ҷои Европа, ҳамин 16 давлате ки дар Европа дохил ҳастанд, ҳамаш меравед. чанд 16 ёки чанд давлате ки ҳастанд, ҳамаи ҷош меравед. ин ягон проблема нестае. яки шумо доимӣ дар Германия истодара наметавонед, чӣ хеле ки визаи немсӣ дорӣ, хеле қатъи наметавонед шуморо. кадом шахсияте ки шуморо мегӯяд ки ман ту дар визаи немсӣ мекунӣ метавам, ӯ дурӯғат мегӯяд. ин ягон вақт ин одамода бовар накунед. ва одамое ки ба ихтисосшон меоянд, мисол мегирем бобои қанд. бобои қанд ба ихтисосш ки омадак, бе мушкилӣ дар ҳамиҷа ба як маблағи хуб корша пеш мебарад. мисол монанди донишҷӯҳо вори пул наметавад, ай ҳамун 2,5-3,000 евро боло гирифта кор мекунад ва ба ҳамун як моҳи парвариш аллакай суми хуб кор мекунад. иёанд роҳҳои омадан ба Олмон ва дар бораи иё ман иншоалло дар видеои оянда хуб када хушрӯ када дар шумо суҳбат мекунем. ва мегзарем дар бораи ҳамун миёнаравои шайтоне ки одаморо 20,000 30,000 шона мегиранд, ки вай тамоман вай пули бемаъне мегиранд. вай пул гем ки барои ҳичи 20,000 пул мегиранд, 20,000 сомонӣ пул мегиранд. дар он бораи ҳам гап мезанем ва ман доз дар шумо мефаҳмонам ки рафти кори ҳамин ки барои шуморо ҳуҷҷатотонро тоғрӣ мекунанд чӣ қадар расход дорад ва чӣ қадар давом мекунад. ман барои шуморо мефаҳмонам. мисол мегирем ҳамин бобои қанд мехоҳад ки Олмон биёяд. ҳуҷҷатоша тарҷума кардагия,
аму дипломи моҳигириша ё ки чиша моҳӣ парвариша тарҷума кардагие ба забони олмонӣ ва як кас мегаш ки я миёнарав мега ки ман тра олмон роӣ мекунам, ту мара 30,000 сомон метӣ. бобои қанд мега ман розӣ, тамом ина ман 30,000 тура метам, ту мара бигӣ ҳаму олмон бибар. ва ин чӣ кор мекунад? Ҳамин миёнараве ки ман инҷа бобои қанда мисол овардастам, мақсади ман ки ҳамун одамое ки олмон омаданиянд, бачаҳое ки олмон омаданиянд, барое ки бобои қанда ҳама мешиносанд, ин хубтар ба шуморо фаҳмо мешавад. бобои қанда мега ки 30,000, бобои қанд розӣ мешавад. баъд бобои қанда мега ки якчанд ҳуҷҷатҳоро роӣ ки маълумотнома дар бораи худат як маълумотнома дар бораи худат роӣ мекунӣ, маълумотнома дар борае ки ту дар ҳамун кор шавқ рағбати зиёд дорӣ ва якчанд калимаҳо менависӣ, ҳамонро роӣ мекунӣ. ҳамин ду варақа роӣ мекунӣ. аввалан ду варақа роӣ мекунӣ, мегира чӣ мебара? ин одам, ин миёнараве ки ё дар Германия бошад ё ки дар чи Тоҷикистон бошад, фарқ надорад. ин миёнарав мегира, одамои худшона баъзеш одамои худшона доранд. Баъзеш одамои худшона доранд ки мега ки мо дар шумо одам меорем, во мумкин айвон бо пул бигиранд ё ки пул намегиранд. ишан ҳам номаълум. ҳастанд вариантҳое ки пул мегиранд, ҳастанд вариантҳое ки пул намегиранд. ҳуҷҷатҳои бобои қанда мегира, роӣ мекуна, ҳамин одамеш ки хатиш маслиҳат кардагия ё ки мешина худаш дар интернет барои шуморо ҷои кор мекова. вале ман ин роҳшам шуморо нишон метам ки шумо дигар бе пул худтон агар ҳамин сартон кор кунад камтарак, ман шуморо нишон метам ки шумо чӣ хел аз интернет худтон ба дасти худтон бе ягон пули зиёдӣ додан худтона дар олмон ҷои кор биёвед. не ки ира бояд барвақттар, мисол ту соли 2026 Германия омаданӣ, ай ҳозир бояд сар кунӣ ки соли 2026 ҷо пота биёвӣ, ҳамаро тайёр кунӣ. барвақттар камтар сар кардан дар кор ва ман шуморо бе ягон мушкилӣ ба ҳамин лавзи намхе осон хати хушрӯ хати ман шуморо якта ба якта мефаҳмонам ки чӣ кор кунем ки шумо чӣ кор худтон аз интернет ба худтон ҷои кор биёбед. ва ин одам мегира ҳуҷҷатҳои бобои қанда, агар ки ба интернет ёфта бошад, дар имейли ҳамво ҳамин ду варақа роӣ мекунад. ду варақа қатъи бобои қанд 30,000 сомон договор кардагӣ, барои ду варақа роӣ кардам. ду варақа роӣ мекунад, ӯ мебинанд бобои қанд 10 та ҳавз доштагиай, чиз кадай, мисол чанд тона моҳӣ парвариш кардагиай, моҳиёш бениҳоят калон шидагианд, тамоми халқи Қирғантепара ба моҳӣ таъмин кардагиай. мо да қабулш мекунем. мега бобои қанд сад агар бо ҳуҷҷатш бинависад бобои қанд ки ман ба кала қадим мепарам, ай чи ҳамун видеоша роиш кунанд, агар кала қадим мепара, ай ов моҳиро мегира, ҷошта қабулш мекунанд, ҷошта ба 3000 ба 4000 евро, 4-5000 евро оилак. мен мисол ҳамҷа нависондагие ки бобои қанд ҳам қадар таҷрибаҳо дорад. мега ки мо қабулш мекунем. баъи миёнарава ҳамин қадар миёнарава ҳам қадар ҳуҷҷатҳоро роӣ мекунад. миёнарава мегӯяд ки ҳамонро дар мо пайваст ки мо қатиш як бор суҳбат кунем. ва кордиҳанда қатъи шумо тавассути ҳамин WhatsApp баъзан вақт тавассути Skype қатъи шумо хеле ба чеҳра ҳамин видео қатъи шумо суҳбат мекунанд ки шуморо як бор бибинанд. ё ҳама тарафа нигаҳ мекунанд, ҳам психологически нигаҳ мекунанд, ҳам рафти гапзанӣ, одобу ҳама тарафа нигаҳ мекунанд, на танҳо забони туро нигаҳ мекунанд. баъд қатъи суҳбат мекунанд, мебинанд дар бораи ҳамун корат максимум ҳамин болои боло 10 саволот метаҳанд, 5-10 саволот метаҳанд ки дар ҳамво ҷавоб бидиҳӣ. мисол ту аз киҷо шавқ пайдо кардӣ дар ин соҳа, аз киҷо интерес, мақсад ки ҳамин ёфтӣ дараки ҳамин корораво, ту чӣ ба ҳамин кора кардӣ, ин саволҳоро метанад. ё ки ту омадӣ дар ҷои мо чӣ мақсад дорӣ иҷа меоӣ, кор мекунӣ ё чанд қа местӣ, ҳамин саволҳоро метанад. ҳаминро ҷавоб медиҳӣ. вақте ки ҷавоб додӣ, маъқулшон кишидӣ, мегӯянд тамом ту дар мо мо туро қабул кардем, ту худат бо фикр кӣ ки оё мо дар ту маъқул шидем. бо ту все равно мо 100% сразу бобои қанд стамин бардорад, мегӯяд ки гӯш ку наберай бобош, мо 100% шумо қабул шидем. баъд чӣ мешавад? вақте ки ҳар ду тараф ки розӣ шид, баъдан кордиҳанда мегирад барои шуморо договори корӣ роӣ мекунад ки ӯро мегӯянд fair track. ира шумо мумкин ки ҳаматон бидонед. договори корӣ давдорон якта ба якта ҳамаи чиз нависондагие ки шуморо хона метаҳанд, наметаҳанд, шуморо хӯрок метаҳанд, наметаҳанд, ҷои ҳамаш ҳастай, либоси корӣ ҳама чиз ҳастай ки чанд қадар шуморо чиз метаҳанд, бо чӣ ном дорад, ҷавобӣ метаҳанд дар як сол, мисол чӣ мегӯянд,
بلوتین میگن اما ما بلوتین میگم ما بلوتین دادن چی ترین دادن هم ترین میتن مثال که در اما جوابیتون میتن تا 30 روزش ما در یک سال استغفرالله در یک سال 30 روزی خالگیتون میتن که شما در 30 روز جوابی دارین همه هم دارن هستای همش هم میخونی امضا میمونی عبرت نروی میکنی شف دی امضا میمونه یا که خودش اول بعضی جا اول میگن ته امضا که بعد ما امضا میکنیم بعضش خودش امضا میکنه تا در روی میکنه ته امضاش میکنی ته امضاش میکنی روی میکنی دو تا های دو تا یا سه تا سه نمونه های سه نمونه اوریجینال های هر سش در اوی کردینده امضا میکنه هر سش در ته امضا میکنی سه نمودی اوریجینال میشه یکش کردینده میگیره یکش تخت در دستت میگیری یک تا دیگه ش برای ویزا گرفتن استفاده میبری هر سه میورت میگیری در دستت همیجا میشوه کاری میونره و تمام دلش کرو را بابوی قند خودش میکنه دیگه جا میونره و در کار نیست بابوی قند خودش میره و ایپای کروش میشوه حجتوش جمع میکنه حجتوش میره و نتریوس میکنه ترجمه میکنه نتریوس میکنه و میره و پاسولسوا میدره و با اونجا سوال جوابش میکنن چی با میره چی خیلی میکنی چی کار میکنی همه ایورا سوال جوابش میکنن میبرونن بابوی خنده ویزا را میتن مثال ویزا را میتنش بابوی قند میبروی میآید 30,000 میبرونن میونه را و میته اکنون شما فکر کنین که بابوی قند برای چی 30,000 دام داد برای که یک بار زنگ زد اوجا با عبرت دو ورق گرفت در روی کرد یا که هم قدر که ایرا گفت که همه تر زنگ میزنن 30,000 سومون ای بچه 30,000 سومون او بابوی قند چندین حوضا را باید سوز کنه و بفروشه و چیز کنه که بعد 30,000 سومون بیوه بابوی قند کو درک چخدش میوه نه که شما فکر کنین که یک آدم کمبغل بیچاره شما 30,000 سومون میگین فکر نمیکنین که انصاف و ایمان و وجدان عذاب تو نمیده که 30,000 سومون برای هم قدر کار میکنین اگر یک سلوچای همون میانه رو شما را بگن که ایمو برای شما سوم از خود میکنین که روکاشون سیاه میکنن یگان کس برای شما سوم از خود نمیکنن برای دگوار گرفتن فترک گرفتن یگان کس سوم نمیته برادر ایرا یگان و خیاتو نبرورین با بعضنش میدونی چی میگن میگه که نخواهی بیوم از نمی دیگر رو 35-40,000 سومونی در توری گزدن بیوم از 20,000 در توری میکنم 10,000 شمه تیکارو چی 10,000 رو وقتی که پاسوست و رفتی در اومدی ویزا نگرفتی کو کاروچ سومه سوزه دیگه مطرح نمیتونش برای چی باید سومی ما بسوزه که کاری ما بود نشیده این خیلی با نگله این خیلی با کدام ابرو هم میگه 10,000 میسوزه وقتی که تو ویزا نگرفتی کاری تو هیچی بود نمیشه تو میره ایکای نمیکی ایکای دولت مراد ایکای قربانعلی قرض میکنی 10,000 سومون هم میاری این مرده که خوب نمیدی که ایکای قربانعلی را میگی که من گرمانیا رفتستم براتن گرمانیا میرم او هم نومی گرمانیا را میشنوه شلخص میبرد را 10,000 سومون هم میتد ما این ابرا کورت براتن بود که میگه تو میای این کارت بود نمیشه میگه 10,000 سوخ برای چی میسوزه 10,000 هم میاد دمای بچو اقلا خدا انصاف تو نبگیره اقلا 100 دلار شا بگی خواهی 100 یورو شا بگی برای هیچی 100 یورو شا بگی اقلا 200 یورو شا بگی برادر نه خب 10,000 8,000 سومونی را بگیری که هی خواهی شید نشید یا بیمانه یا تو نتونستی یا بیمانه یا ما کاروچی توکلت به خدا و داوی تو میدونی داوی اسب ما 10,000 قلیسه گرفتم خیلی نکنیم برادرها التماس شما خودتون میدونین برای اون برادرایی که هم میونه را هستن شما خودتون میدونین که این کارو قدر کاری نداره دو نداره شما نمیرین در اون کس پل نمیتین شما دو نمیکنین شما هیچی نمیکنین برادرها همه قاپ قلیس 10,000 میگیرین در کیسه میزنین نکنین خیلی برادرها التماس همه خلق خودمونه ای برادر خلق خودمونه بیگانه نیست اگر همو یک کمبغل اومد ای گرمانیا اومد ای تاجیکستان اومد در گرمانیا دستم کار کردن اما چه زلالی مو میشوه همین چیز یا اینکه ای ما کم میشوه یا برادر تاجیکی ما بیا در بری ما بسته کار کنه ای ما اویلی که ما کم میشوه نه البته همو برادر خرسند دستم پول کار میکنه ما هم دستم پول کار میکنم رفته است نرمالی زندگی
кӯшиш кунен ҳами бародароро чем ай Россия рафтана биёрем ҳамиҷа кор кунан ӯ хуб нестай. бобои қанд чем аю ки дар авҷадар иш гапш мезана уш гапш мезана бобои қанда ай ӯ да биёяд дар Германия пул кор куна хе ба сари баланд бигарда ӯ хуб нестай. ё ин ки бародарое ки бечоро ман ҳамин як чиза ҳайрон мешавам ки синфи 10-11 аллакай дар нақшаи сараш дар ҳамин дирни мағзи сар уже тов хӯрдаестай ки ман буд мекунам Россия мерам. фикри ягон ҷои дигара намекунам. ҳамун бародарое ки камтар шароитшон ман амуро дар назар дорам ки шароитшон сустаракай. ира мақсад ки ба ягон кас пӯшида нестай ки шароитҳои мо ҳама 100% нестай ҳамамон ки ҳамамон хонданӣ бирем. бародарое ҳастанд ки медонанд ки мо як одамое ҳастем ки номус дорем. нанг номус дорем. мебинем ки хонаро вазъиятш бадай ку мо чӣ хеле кунем тезтар ду сомон дар хона биёрем ки хона вазъиятш хубтар шавад. мо ине хеле фикр дорем. мо халқи хеле твар нестем. ҳамин ай ҳамадан ҳам бесаводтарин одам боша агар дар хидмон ку оли мактаба буд нокарда дар фикри хона ҳай. ранги немисов ранги дигар тупои девонои дигараш нестай ки оли ҳам пир шида 20 рафтагӣ ман чӣ тари кунам ки наме чӣ кор кунам як кораи бемаънае ки дахл ягон майда фоида надорад. мо итари одам нестем. мо ин михе 100% боварӣ дорам ки любой тамон оли ҳамин синфи 10-11 мешем уже дар сармон ҳамин чизае ки шароит ҳам мебинем шароит набошад дар сармон ие ки ман чӣ хе ягон ҷо ягон кор карда пул ёфтан дар кора. дар сари мо фақат баъд Россия рафтане. бародарон ҳамин чиза аз сартон илтимос дур кунен. илтимос аз сартон Россияравиро дур кунен. бирен забон бихонен. ақаллан нашидам синфи 11-тон да 1 сол да бирен забони олмонӣ бихонен, бирен хитоӣ бихонен, бирен забони англисӣ бихонен, бизанем бирен як ҷои дигар бирен ки як қадр дошта бошен дар онҷа бирен кор кунен. чӣ дар кор мераи ҳамун Россияда қадр надорӣ. кӯшиш кунен ҳар ки ҷое ки мерен як ҷое бирен ки қадр дошта бошен. барои ҳам қадар кӯшиш кунен як роҳи осонтаре ки ояндатон ояндаи хуб боша. бародаро ҳастанд дар Россия занг мезананд мегӯяд ки Германия мегӯм бародар ба ҷони дил ҳамин чӣ чизи ай дасти ма омад ман барои шуморо мекунам. шумо ман дар сум натен. ҳамин сум натен да ман дар шумо мекунам ҳамун кореро ки шумо биёен ҳамҷа як даҳанони хитона биёбен. чӣ кор кунем мега мегӯ ки бира забони олмонӣ бихон. мега намешавад безабон бием ягон бихонем бе забона донистан биёем. не намешавад бародарон. ҳамин фикрҳоро аз сартон дур кунед. ё ки мегӯяд чанд сум мегирӣ. ман нав Германия омадагӣ будам. чанд сум ойлик мегирӣ. мегуфтам ки 250-300 евро. мегӯям 250-300 евроро дар Россия ба бозӣ кардан кор мекунам. чӣ дар кор ман мехезам Германия меом бо 1 соат бира 1 сол 2 сол забон бихон дар кор нест. авво фикр намекунанд ки ман 150-200 евро 7 моҳ 8 моҳ 9 моҳ 1 сол кор мекунам. ман як умр 250-300 евро кор намекунам. ойло ки ман 1 моҳ 2 моҳ 1 сол пас шукри худованд мешавад бигем ки 1200-1300 евро. бо 3-4 сол пас хондам буд кардам мешавад 2500-3000 евро. ин хуба ё ки 3-4 сол дар Германия бестам баъд як карьераи хуб кунем. ин хуба ё ин ки дар Россия бирам як умр ба 70-80 рубл кор кунам. кадомаш хубай бародарон. ба ҳамун хотир як фикри хуб кунед бародарое ки нав мактаба тамом кардестен нав фикри Россия рафтан дар сартон задеста ин фикра аз сартон дур кунед. ва ун мошенникое ки ман вора мошенник гуфтарам наметавонам барое ки баъзанаш ҳастае кора буд мекунанд дар ҳақиқат не ки 30,000 сомон мегиранд. камтарак инсоф кунем бародарон. як бародар аста як додаре ҳастае ки ай ҳамсояш қарз мекунад ва фикр мекунад ки ман оз мерам корам буд мешавам мерам Германия сразу пули рароӣ мекунам. ту меои 10,000 ша мегирӣ мегӯӣ ки шид нашид месӯза ва наметиш наметавона гузаштара наметиш. ва сабабе ки гуфтам дар аввали видео гуфтам ку мақсад ки ҳози дига ҳамин посолствои Германия дар Душанбе тоҷикоро кам виза додистае. ба чӣ хотир? Ба хотире ки ҳамин миёнараво бениҳоят
договорои аму чӣ рӯй кардан, фаршиви бисёри бад рӯй кардан. Худшон тайёр мекунанд, рӯй мекунанд, мераванд. Вақте ки дар пасос абурди чӣ таъдоди договор абурди пешниҳод кардӣ ва ё месанҷанд, мебинанд, дар кор шавад, занг мезананд, мепурсанд ки ҳамхели одама шумо журат кардестед? Мегӯяд не, мо дар итари одам ягон ҷода, мо дар қайда нестем ки мо итари одама дар кор мегирем. Ба ҳамун хотир бисёри бад аллакай чиз кардестанд, отказ додестанд ба чора. Иам як сабаби калонишад. ҳамин буд бародарон, мавзӯи имрӯза. Худованд хоста бошад дар видеои оянда дар бораи чӣ хеле ки гуфтам оддӣ карда дар бораи ҳар як мавзӯи омадани дар Германия мефаҳмонам. Бо ойликҳош қатъиян мефаҳмонам, то иншоалло ки чӣ қадар ойлик мегиранд. Ва як хабари дигарам мехостам дар охир ба шумо расонидан. Ба ӯ одамое ки блогер шидан мехоҳанд ё ин ки монтаж кардана ёд гирифтан мехоҳанд, умуман дар шабакаҳои иҷтимоӣ худшона дидан мехоҳанд, муроҷиат кунем ба Акаи Доди Худо. Акаи Доди Худо курси худшо сар додагие ки якум аллакай якум курсаш, якум гурӯҳаш ки ин мо якчанд нафар 10-11 нафар бародаро ки дар уҷа дохил ҳастем, моем якум гурӯҳаш мо ҳастем ки дарсҳош бениҳоят дар як сатҳи олӣ, дар як дараҷаи олӣ гузаштаестанд ки рӯзашта ҳаррӯза дарс, ҳаррӯза тариқи видеоӣ мегзарад. Видеорӯӣ намекунад, тариқи видеоӣ немихе мешинӣ, гап мезанед, ҳама каса занг мезанед, гап мезанед, дарсҳо ай 2 то 3-4 соата давом мекунад ва ҳамун 2-3-4 соата як шахсията фақат полни ҳамун як рӯзда як одама фақат мефаҳмонад, дигар одамо гӯш мекунанд, нигаҳ мекунанд. Бениҳоят дарсҳош дар сатҳи олӣ гузаштаестанд. Марҳамат кунед, кадоме ки мехоҳад ина намиҷа дар телеграм ҳозир мегзорем, дар ҳамиҳо муроҷиат кунед. Курси дуюмша бояд сар бута, гурӯҳи дуюмша ҷамъ кесай, аллакай 2-3 нафар ҷамъ шидагиай ва кӯшиш кунед ки барои худтон ҷо зайнид кунед, зудтарак барои худтон ҷо зайнид кунед ки шояд ки бародарои дигар ҷоҳора зайнид кунанд. Ва ин буд имрӯза бародарон видеои мо. Хуш омадед ба канали мо як бори дигар ва мунтазир шавед видеои ояндаро.